athi-ke ezikwazi nokuthinta kuyithinta imbadada yakhe ngendlela aphakeme ngayo. Uyeke lo Yesu esithetha ngaye namhlanje. Uye lo Yesu esithetha ngaye namhlanje, umniki wezinto oke watsho ngenye imini wathi cela into ndikuphe. Ngoba kathi bacela into, cela into ndikuphe. Namhlanje nasimbona simbone nikezela izinto. Uthi umama obeqalile ekuqaleni uthi wathi kayevula umlomo ebelele engawuvuli ekuvuleni kwakhe wanikezela ngoxolo ebantwini bebemthethekayo. Nikezela ngento enzima kakhulu. Kukhona abanye abaxolisa benyanzelwe athi bengenza nje. Kathini uthi umshumayelo omlandelayo kuthe kunesihange abekhonwe naso isela umenzi wazo zonke izinto ezibheke eqaleni kodwa uthe ubathi uzundikhumbule wathi kwanamhlanje unikezela ezihangeni zikhohlakala. Simthandaza uyanikeza uzungathi na ungafumani isikhali awupheli usucela inhloko kaYohane wena uzothi nayehla behla abashumayeli ngokunikezela kukaYesu enikezela izinto aneza wamba elibona usizo lunina amfunela ifemini. Inekhala lakho-ke wena okufuna nefemini yakho umse ngaphandle umenya kuzo zonke indawo kodwa ungene ekhayeni. Sathi uyalungisa konke lapho uYesu unikezele ubonakalise amandla efemini. Kulapho izinto ziqala khona ubuke waqina efemilini uzawuqina kuzo zonke indawo. Uthi mfazi nangunyana athi unyana nangunyoka qinisa ifemili. Asiphuma la kule Afrika akukwazi efemilini yakho. Kuthi bagqiba bona uba yonke into yenzekile abanye abantu alahleke uyiza ngasamboni umnyama ngokuthi bakahlala komnesono khona. Phela izolo yethu amphungutha amfune athi Thixo wami ushiya ngani akamboni uyise. Nikuyisudumo okubonakalayo uba ezifwele eziyingxaki onazo yeke yonke enye into uthile umshumayelo obe lapha ungabe kwehla wenyuka mabelela kuYesu. Intombi kaYayiro eyayilethombo legazi yawuhamba wonke umhlaba kwade kwaphela izimali zokuhamba yabuya yahlala phansi yasoloko lufombozile igazi. Kodwa kwatsho wamnye wathi khona umuntu uYesu ozawudlula ngendlela. Kuthiwa le ntombi yangena phakathi kwabo nabanye ezikhulu zithi ziyavimba ngapha nangapha ngoba ifuna ukubambelela umqukumbelo wethu yakhe. Yathi ibambelele nanqamukisa uyolihamba umgcile ushiye uYesu ushiye encane anganqanwa kanjani kanene uYesu oke wathi entombini yaseSamariya mna ngingumthombo wempilo kuba ndingakunika amanzi mna sokuphinde unqanwe unqanwe yena namhlanje. Bathi abakwazi ukuchaza izinto nonobalisa bathi wayenganqanelwanga kwamanzi kodwa wayenqanela imiphefumulo ayibonayo ibisekude nokuphefumula. Umama obe lapha uthi
ugqitywe unikwe iripoti wena mntu oyothi uphathisa izinto kodwa uyigqibi nene kodwa uzifuna zonke uyesu unika iripoti ayibhekisa phezulu uyise bawo umthwalo owuphume owubalise wona nento wongithuma bazoyenza yenzile ngiyigqibile inyathela intlongo kwesebe noma uphinde kukusalisa ingangalanga lenthetha ngayo uthixo ngokwakhe wasihluba ingubo zakhe namhlanje uzawuphinda kweyaphi ingubo yokukhosi ukuthini laphume nehambe eshiya itabane esaka lishiya sonke bakwethu andihlawuleli mntu njengoba sikule ndawo nje kodwa ndifuna siqiniseke kule nto ukuba kwipasika ezayo abanye abakhona apha bazawubeka ifake indlela okufuneka ubhubhe ngayo xa uzomama usunobalisa nencwadi endake ndayifunda ngapha emntwini ogulayo noba umani ogulayo eselele ebhubheni lokufa kunengilozi zikasathane ngapha kunengilozi zethu ngapha uzobakwa kuleke imeko yona kwakunzima kakhulu ngoba nosathane uqobo lwakhe wenda kumelanga wayekhona nginekhala lakho olibele umsebenzi nginekhala lakho olibele umoya nginekhala lakho olibele ukukhithikisa abantu abathethisani ngomdema yakho intombi zabantu azenzi nje ifingwa nesezenzile ziyabuya emendweni ngenzengabonakali ngoba wafunga wathi uyaya kodwa sekhona ntuzabuya abantwana bapasa esikolweni kunabantwana ukuthi kakuzaphela unyaka kubhalwe imviwo bangababoni amaphela umile umama umile utata othi uyokuphumelela mhlaba mkhulu sizawukufa akumamela uyesu ukuthini kakhulu uthi bawo ndawunika indlela ezandleni zakho watsho kwakubi kusathane kwakubi usathane akakuyeki mkristu ndifuna ukubazisa loo nto akakuyeki umqale ephuma ebhaptizweni wenyukele entabeni wase wahlala iintsuku ezimashumi-4 ezintinga zazo zonke iintsuku wanceda uba ebavelele kuyise okokugqibela wathi usuka kusathane kodwa zangamnqabi uphezu kokhukho lwakhe lokufa esazaba phezu kolwakho ungekudala nje mhlawumbi ngapha kwebhedi yakho ukusebhedela nokusekhaya uze wazi ngapha ukhona usathane iingilozi zikasathane ngapha kukhona ezikathixo zizoba ngalo mphefumlo unemibuzo endifanele ukubuza yona nathi ndizakuyeka umntu wasemvukazi icela ungandiphenduli ihlale kuwe sodibane epasikeni ezayo uthixo endikuthi yonke le nkulu ekwengaka ebesiyibukele kwesiwa nayo kwamungamele iqala ekuqaleni ade awufika kumshumayelo othi egqityiwe ikalvari uyibonile mbonile uyesu esotha eqonwa phezulu ikwenzeleni loo nto wena mbuzo wokuqala lawo ndayibuza into besiqhele ungandiphenduli nakomnye
umbonile na umsindisi efa efela wena. Ukulungele kangakanani ukusondela kuye ngento akwenzeleyo. Ikhona into ekhona ngaphakathi kuwe ekudafe nje ungekhaya. Uzimisele kangakanani emva kwalekho ukusondele kuYesu. Nimbonile uYesu enganikezeli ngomoya wakhe uSathane. Umzimba ukuphelile kodwa wala nawo umphefumulo. Bathi uPawulos sayibhalela ibandla laseKorinte athi kungapho singethima ngoba lo muntu wethu ngaphandle angaya esonakala kodwa wangaphakathi yelehlathi. Asetimanda-ke abasebekhomba ngeminwe nasiyezifundweni bathi babona beyotshona banje asetimanda. Bona uYesu egoduka phindele ngubeni yakhe lokhozi. Ugoduka kanje-ke maKristu, ugoduka nje kanje-ke madoda. Akufunwa nto-ke, funa inhliziyo ayikho into efunwayo. Funa inhliziyo. Athi uMkhulu wamawesile samba lenhliziyo wekhomba akathi basamba inhliziyo samba lenhliziyo leyo thina ubona omnye umuntu ongakuthandi engawenzanga nto uthi akangenzanga nto kodwa simphiwa samba lenhliziyo. Ukuze singene yosinceda ngani into yoba sizifake zonke izibhaxo kanti siyophelela esuku. Uthi-ke nayigqibela le nto sowuphumile umphefumulo kube nomthetho elikhulu owephethe amajoni lapha ngaphansi athi bambetheka la manzi ebisa inhloko uphuma umphefumulo athi ngenene lo muntu beni. Bathi abagodukayo abanye bahambe bezitshaya ifuba beziyenziwa ikhohlakalo empilweni nayo. Abanye mhlobo bengavelele ezithatheni siza goduka uyophuma ubheke uyophuma ubhekephi ndike unganiphenduli ngoba umuntu uyinkosi okuzazi uyazazi izinto zezayo ezikuhlukanisa nofefelo kathini. Bona nenkonzo itshitshilisa kanti kunomuntu olapha ngaphakathi tshitshilisa nguye zakhe ithi nayitshitshilisa alingise umuntu owadlisa umuntu ipoyisi emzisa kahle enumile athi bahlabe umuntu kubonakala kuye phela ngokuphela athole kwemuvakashela kube ngathi unosizi ngaye kanti uyobheka uba into yami iyasebenza. Sizawubumba nawe uzabumba nami ngizobumba kodwa indlela yokubumba yona ithe ezandleni zakho bawo yawunikela umuntu wakho. Ingozi mayisikele ukushunyana kwesihlalo nambona phakathi. Amen.